Metko kuka, ne mogu više, umirem. I zeta odgovara, ma nije ti ništa. Zumra kaže, čekaj da snimam. Sjedimo u čekaonici, Metko bled ko zid, drži se za glavu. Gotov sam, vidi. Mama koluta očima, drama bez veze. U moje vrijeme obloga sirće i gotovo. Zumra već snima, pravi reportažu. Ako padne ovdje ide odmah u montažu. Doktor drama, red je dug, Metko kuka, ja sam gotov drug. Mama i zeta, Ništa tebi nije. Zumra snima, Samo se smije. sestra viče, Nek ste bite. Metko ustaje, Jedva stoji. ja, ich bin pacijent. Doktor pita, Šta vas boli? Metko kaže, Sve me boli. mama uskače. Nije to tako, samo se preforsiro jako. Doktor gleda, ver pacijent niks ale reden bite. Mama uskače. Nije ale čača te jebo, nego mein sin Metko. Zumra snima, Ovo je incident. doktor gleda i viče, Mein Gott, ti piše bosniše pacijent. brate boli me, nije mi do šale. Glava, stomak. Sve mi otpada. Zumra snima, Mama priča. doktor samo gleda. Sestra nosi iglu. Metko problijedi, Neću to. već unazad sjedi. Mama. Drži ga, Haos pravi. Zumra snima. Viral objavi. Doktor kaže, Ništa strašno. Metko kaže, Za vas možda. meni opasno. Ej, Doktor drama, sve se smiri sad. Metko živ, al malo gladan. Mama i zeta, Opet u pravu. Zumra objavila ludnicu pravu. Metko kaže, Bio sam na ivici. i zeta odgovara, Ma nisi. Zumra viče, Epizoda 7. gotova! bošnjostudioGraz.com Bošnjo satira. Ludnica iz Graca.